umuntu yo kushikira ku nyota agakora akamanzunguruka ni Moses ni Moses nta karagukora cyane na Kofi ibesh ariko Moses arasasa tugana ku musozo rero Nyabiheke uko wayisize nuko wayisaze Nyabiheke yateye imbere imeze gute sare kiza convention center nyabona irasasa nsko ndigira hano president wawe yafite amafaranga nahibse. Yes, tuhaye ikaze abakristo bene data. Murabona ko uyu munsi ni ibyishimo bidasanzwe kuba turi kumwe na missionnaire Kiriki. Papa accompagné Papa Jevon. Yego tuhaye ikaze rero bakunzi ba Chat Iwacu TV ndetse Imana mu ijuru ibaho umugisha. Uyu munsi rero twifuje kuganira na missionnaire Kiriki cyane kandi ako ikintu cya mbere nagukundi mu gitaramo uzuvugisha ukuri ubwira ukuri kwinshi kandi ukurugira kunaniye benshi muri iyi minsi kandi rwose umuvuga tutavuga ukuri abavuga ukuri kwe kandi wavuze ngo wewe ngo uri umukristo gusa ibindi ntabindi ako wavuze neza wavuze amagambo menshi kandi meza aramfasha. Rero nifuje ko tuganira tungahe twagiriye amatsiko abanyamuhanano Nyabiheke ndetse n'abandi badukurikirana ari nk'umuntu wo kwibaza ngo ese kubera iki wabonye ngo umwana wawe umwita accompagnement ça veut dire quoi? Donc accompagnement abantu bazi sente ni incurango ya kera yacurangaga imwe y'imigeri yo hejuru. Donc ni igisirimba kitarimo kwifata kimwe bakado babyinaga. Donc tugitanga gusirimba nico twasirimbaga nico twafatiwemo nyuma abandi bambangutse bavumbura base Moses avumbura pade ntabwo kwisi niyo wazanye pade ariko kuko twabwigiye twafatiwe igihe cya accompagnement kandi umwana wanje buryo ico watuye ku muntu kize kimukurikira. Papa yarashaje ariko yari umupasiteri uri kubona ko namukurikiye naje nibinyemeza yuko nanje azakurikiza bitamwatura ko mu iriya n'izina rizari mwambutsa ku mipaka accompagnement izari mwambutsa ku mipaka kera baramumenye bose ko accompagnement. Rero nakasimbo kw'igitaramo gusa namuhaye ariko agira n'amazina menshi Ruterera rya sekuru yari Papa Himbaza Jevoni ayabirete nayo niyo yabirete kuko nanje ngira Kiriki y'igitaramo. Yego hari ikintu nifuje kukubaza hari abavuga butumwa benshi bagiye bagera hano ku buryo twagiye tuba approachinga tukabasaba wenda ko twagirana ibiganiro cyangwa igitaramo bakatugora bakatunanira kandi urabona twebwe turacari abana batoya akiri kuzamuka cyano zacu ni kaho zitazwi cyane ariko kubera iki wowe twakubwiye ntiwa tugoye nta commentaire nyinshi nta bintu byinshi ikintu navuga umuntu uzo yicubahiro abagikenya umuntu udushaka icubahiro akagishaka ku ngufu nuko azikagikenya. Rero kuko kugwigita ikiganiro nzi yuko n'undi utazonsuzugura nzi yuko n'undi agaciro kifite katazoshira. Rero umuntu wimana ikiganiro ngo nuko ngo azikakomeye n'abacafite complex zikatarakomera abafite izo bibazo mu yandi magambo nawe arizi yuko atarakomeye ariko umuntu wakomeye agaragazwa no guca bugufi indicators y'umuntu wakomeye azaca bugufi nico kimenyetso naho ubona umuntu ngo azikakomeye siko nabwirije ukaba utaca bugufi nawe bayikeka kadakomeye abayikeka rero wa muntu we oruha utanga ibiganiro uzamura abandi iyo sura yawe ko irashamaje cyane isura yiwe irashamaje kweli isura yawe barakomeye ikigori barabazi barafatishije abantu ni borohe nta muntu wafatishije ni Imana izivyemeza. Imana yakonfirmye uzifatisha. Noneho wafunguye igitaramo hari igicaniro cya kabiri ni igicaniro cya kabiri ariko hari ukuntu wavuze ngo Franco kandi ndabango ndaza kumukubaza Franco ni muntu kikuri wewe Franco ni umwana mwiza second wana ziri kindi yarashike mu gicaniro ikindi n'umunyamuryango igicaniro akabigusobanurira ni ishiramwe ry'abayumbe bose. Donc umuntu wo muri Kenya ukunda Yesu ni umunyagicaniro ukuna uri umunyagicaniro twebwe se ministry ukunda niba ministry tuzogatangariza nabyo kugeza ubu ngubu
namenye ko Satani yatatanyije abayumbi jewe nza kubunga rero kiriya gicaniro rero ni umuntu wese umva wahagizwa no gusenga Imana areke ukuntu nguyu uri kumfata uyu munyagicaniro rero Franco rero kubera gufatana dushikira azana shop zo mu gicaniro nahimbaza na iwacu n'abandi ni rero umuntu umushobezi Franco donc akuriye media mu gicaniro akuriye media mu gicaniro yego none hari abacuranzi wagiye ugarukaho ko nagenda nkubaza utubazo tw'amatsiko nagiye nkugiraho Moses wavuze ngo ni umucuranzi wa mbere ku isi ese ico kibazo kandi noneho hari ahandi hantu nigeze kumva uhavuga ako ka video nyima nkigagira uri kuvuga kuri Aimable na Moses ni panga ariko rero Aimable kundi musanga n'ibikiyonasha Moses ariko Moses murukunda kuri padi kuko niwe muntu wayivumbuye rero none umuntu wavumbuye padi mumbwire ngo niwe kuja kwicuranga tibikunda kandi niyo zonanirwa ubu ngubu bafite amavuta yayo kugeza uwo Moses kwinje arayewe abandi bacura nkunda Daudi nkunda Bea nkunda Zungu nkunda Merci nkunda Trezor nta muntu nanga umucuranzi batananyumva nabi ariko kuri ubu umuntu yo kushikira ku nyota agakora kamanzunguruka ni Moses ni Moses n'abakora karagukoraho cyane na Kofi ni benshi ariko Moses arasaza tugana ku musozo rero Nyabiheke uko wayisize nuko wayisaze Nyabiheke yateye imbere imeze gute sare kiza convention center nyabona irasaza sense ko mbigira hano president wayo yafite amafaranga nahibse aho nabonye amakamera hari amakamera mwayakuye igihe duwe mukasta kamera mwagiraga Nyabiheke yatugire ino mihanda za Nyabiheke ni Buraya abantu bataraza Nyabiheke ni muzi Nyabiheke ni bazi abantu bataraza Nyabiheke ni muzi ni wasigaye gitaramo kandi zose zo Rwanda Nyabiheke ifite gitaramo nahebze numye uku nasinze hari abantu rero batekereza ko wenda inkambi ya Nyabiheke imeze ukundi kuntu batandukanye wenda rero ukuntu wambaye tundusha kwambara rero ukuntu uzibuha tundusha kuzibuha abantu inkambi n'ubu muntu nakumenye kandi nyine twari duherukanye kera so rero muzukuri je Nyabiheke nayikunze nta kintu Kigali usha Nyabiheke ntacu mwebwe nuko wenda muri ku musozi umwe mu buri ahantu hamwe kandi se nawe ga mu ruwe rwo kuja hanze ari Kigali se ko tururiho guys ari Kigali ko turajanye noneho ndashaka uvuga ijambo rimwe kuri Alex babonye ko yaturutse mu gihugu ca Norvege araza ariko atekereza igitaramo hano Nyabiheke hari abandi ba diaspora bazafiriya bakaza bagahikiririya za Kigali ariko iwe yatekereje kugaruka hano Nyabiheke wavyakiriye gute umukozi w'Imana Alex ndamushimiye nahoze mbishimira yego buriya ni Imana imurimo nta biki navuga Imana imurimo nawe gikajambo kamwe Imana twebwe turi ibikoresho bya Yesu Yesu ko yakoze kuri ari Norvege yakoze ngo gende yakoze kuri telecommande Alex ubone Nyabiheke yamayura Rwandeye rero uyumvijwe ry'Imana nta wundi muhanga yakoresheje nuko afite kumva ijwi ry'Imana abandi baza simbacira imanza nazo hari arandi majwi bazumva hari amajwi menshi arandi majwi bazumva nimba yumva amajwi yarake kivu urekaje koga reka twasigaho abo ngaho reka tubashimire rero cyane cyane ngushimire wowe ariko reka dushime president wa hano muzo kunabonye umugabo w'inkora mutima buriya hari umuntu wigeze kutubwiriza ngo Imana izaguhuze n'umuntu Alex yamuje na president wa hano buriya n'ikigo cacu Rwanda kuba dufite president wacu twumva nuko Imana ikidushigikiye rero president wacu wa hano bazongera mutore bamutore iwe tankanga Norvege bazamutore oya iwe azavaho agiye hanze azavagiye ivyo turabisiniye iwe azavagiye hanze niko bimeze reka rero tubashimire yego kabisa wewe na Gisubizo ndetse n'abandi mwagiye muzana nabangabire nashimira timu twazanye Moses Ingabire Alex iwacu filimi Irango TV Candlelight Night of Worshiper muzukuri Imana bamugisha ndetse n'umucuranzi wanyu Jave rero n'umusoundman ni ndayikoze ni Ndando TV Imana bamugisha ciao Imana bamugisha cyane murakoze nawe utaha